Сас вақаларақта тариф етмеге азырмы студияда мен Ленуза Бурсейтова çalışам, ақшам шәрфлеріңіз қайырлы болсын. Бүгін Ахмеджит немсе фашист басқыншыларынан азат етілуінің 77 елығы қайдетіле. Қанлы ұрышларда жан бергенлерінің қатарасыны шәрінің Арби мезарлығында аңдылар. Кадетлер, жаматшылар ве Жумхуриетіміздің бірінші сималары монументке чечеклер қойдылар. Сергей Аксенов ветеранларға мұражат етті. Никогда ваше дело не умрет. Сіздің ішіңіз іч бір вақыт өлмес. Бізді мемлекетімізде әр вақыт ишанчылы имайеджілер, яш несіліміз олажақ. Яшасын совет азат етеже халқы. Ғалебе жаддесіндегі монументке де чечеклер қойылды. 44-ші сене совет ордысы ұжым еткен заман бұл пайтатқа кірген бірінші танк еді. Қырым үшін бұл мұйым күндір. О күн-күнден азат етіледі. Арби ноқтайы назардан яқшы түшінілген ве тізілген операция. Қырым ве Ақяр муфтисі Аджи Мирали Абылаев мұсылманларны мұқаддес Рамазан айы башланғанымен хайырлады. Бұл деверде диндашларымыз күн девамында аш судан вазгечелер. Құран ве дуалар оқылуына бұйық диққат айыралар. Муфти айтқанына көре бұл вүджуд ве гоңул үшін сынавдыр. Темізлену ве мүкемеллешу деварадар. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, sevgili milletimiz, bugün Ramazan ayının birinci günüdür. 11 ayın sultanı dediğimiz Ramazan bugün başlanmaktadır. Milletimizin bizler hepimiz Müslüman olarak aşkla beklediğimiz Ramazanımıza kavuştuk. Ramazan demek, orazamız demek elbette ki bizler asırlar boyunca bizim dinimiz olan, dinimiz bize emir eden senede bir ayımızı oraza tutmak için bizim boynumuzun borcudur. İsteğimiz o ki milletimizin ne isteği varsa Ramazan ayında onlar hepsi yerine gelmek için bol bol dualar etmeliyiz. Bu Ramazan hepimize başlanışı hayırlı mübarek olsun. Milletimizin bütün geleceğine vesile olsun. Her güzelliklere vesile ve birlik beraberlikte yaşamak nasip eylesin. Sağ olunuz, var olunuz. Ашлама компаниясы кет-кете кенішлене. COVID-19 хасталығына қаршы ашы япқан мобиль ноқта Ахмеджитте çalışып башлады. Оның бірінші үш күні девамында 210 адам ашы яптырды. Істегенлер епісі евелден бір ерге язылмаздан ашы яптыра білелер. Тек керекли весиқалар олмалы. Мевзуны Дауд Чахалов девам ете. Кечеміз, еліңізні мана бошатаныз. Енді ашы яптырмақ үшін поликлиникаға бармаға вақыт айырмақ керек дегіл. Ахмеджитнің мерkezіне Ленина мейданына келмек ве Оснев бетіні беклемек етерлі. Бұл іш өзі 5 даққаға бармай. Маңа кірелер стандарт бақув бланкны толдыралар. Мен бақам, қаршы алылар олса бергілейім. Олмаса, адамға ашының бірінші қысмы япыла. Невбетке тұрған адамларының сайысына көре анламақ мүмкін ки, ашы яптырмаға істегенлер чоқ. Зейнеп Гарбатюк зенаат бойынша екім. Мобиль ашылама ноқтасы ақында ешіткенінен бұл имканы қоланмаға қарар алды. Менің 2 балам бар. Мен пневмониямен ятып қалмаға істемейім. Оларны сон кім бақажақ? Қырымның сағлық сақлав везірі Александр Остапенко айтқанына көре, Қырымға вакцинаның бұйық партиясы келді. Бұл 90.000 спутник V дозасы ве 18.000 эпивак вакцинасының дозалары. Ве бұл себептен Ленина мейданында мобиль ноқта яратмаға қарар алынды. Везір айтқанына көре, дегер бұйық шейрлерде де яқын вақытта бойле мобиль ноқталар ерлештірілежек. Жанкой, Керіч, Кезлев ве дегерлерде. Екінші санчыны ашы яптырғанлар тамам 21 күнден сон алажақлар. Біз олдықча оңайтлы шарайтлер яратылуы yolunен кетеміз. Яғни бір реестрге кірсетеміз. Регистрация еріне бағлы. Біздің үрметлі Қырым сакинлеріміз үшін. Оларға екінші қысмыны не ерде алмақ оңайтлы олса, анда ала білелер. Везір әмде қайт етті ке, илеріде бір айда 200.000-ге яқын адамға ашы япмаға ниет бар. Курорт мевсім башланмаздан велесе 90-116.000 қырымлыға ашы яптырылмасы назарда тұтыла. Дауд Чахалов, Виталий Голубев, Миллет Ичун.
Догматис кератоз мурекеп түбби термин артында даяналмаған ағырты сақлы. 4 яшлақ Межит Сакина эркун бұңа даянмаға мечбур. Зайыф иммунитет ағыз бұрынында қортулар ве дор диварлар içinde қапалы отырмақ Никита Тулбурей үшін күнделік яшайыш. Оғланчыққа тек кемик мейі отыртылуы құртара біле. Оның өмірінің фияты 17 миллион рубле. Bu nasıl Arif? 4 yaşlı Nikita Tulburi anası ile Elifbiyana tekrarlay. Oğlançıq taxtada resim çiza, sonra sevimli oğraşuvuna keçe. Babasının maşnaçıqlar oynay. Nikita'nın Ağıqi avtoparkı var. Мен ішке кетмеген күнім Никита уяна ве айта. Баба, юр машначықлар ойнайық. Сық алдаз барға чықмаймыз, о балаларнен ойнамай. Ве оның үшін баба бұ бақыттыр. Oğlançıq yaşdaşlarının konuşmay demek mümkün o bala bakçasına katnamay ve ata azbarga serek çıqa. Ayetsever Nikita'nın deşetli diagnoz bar, dokma diskeratoz. Oğlançıq için bir yuxma hastalık pek haflı. O ata onkologiya keçe bile diagnozu 2 yıl evvelse memleket ve dünyanın yetekçi laboratoriyalarında tasdikladılar. O vakittan beri Nikita'nın alı ağırlaşar. Bizde kan meselemiz var, o leykocitlerinin bağlı. Tırnakları ağızı bozulu başladı. Stomatit деген şey, tırnakları tuşuyor. Balana tek kemik miyi oturuluğu kurtara bile. Potansiyel donor olmak için Ahmetci'deki kan merkezine gelmek gerek. Böyle donorda autoimmun ve yuqma hastalık olmamak gerek. Yaş cidden sınırlanuvda var. Gönüllü 18 yaştan büyük ve 45 yaşka yetmemek gerek. Bütün Kırım'da donorlarının sayısı 136 adam. Böyle egezini tapmak fırsatı 10.000'den var. Hekimlerinin sözlerine göre muvaffakiyetli transplantasya hastanın etnik mensüplüğüne bağlı, yani gelişkili donor Kırımlı olsa gerek. Kan modellerini Yarımada'dan Kirovsk şehrindeki ilmi teknik institutka yolladılar. Donorluğunun 2 variantı var. Bu ya kirurgik yolunun, yani kesuf ile kemikten kırmızı kemik miyi alına. Adam bunu anlamak gerek. Ve ikincisi bu kan alınğanına oşay trombotsit ve leykocitler bakılğanı kıbı. Ahmetci'deki merkezinde bir günde 70'ke yakın adam kan donorları olalar, kemi minin donorları pek az. Marina Bardashevskaya gönüllerinden biri bugün kan merkezinde maksus kichkine Nikita'ga yardım etmek için geldi. Bütün mesuliyetlikni anlaymiz ve kuvanç ile balaga yardım edermiz mümkün olğanı kadar. Marina donor olacak mı, yok mu, bu da belli değil. Kan merkezine evvelki gibi 4 yaşlı Nikita Tulburi için donor olmağa istegenler davet etili. Eğer onu tapıp olsalar, balana ameliyatka yollayacaklar. Bunun fiyatı 17 milyon ruble. Koranta için bu pek büyük para. Muhades Ramazan ayı devamında işler yapmağa tırışınız. Hariye fondunun hesap rekvizitlerini ve ana babalarının telefon numarini siz ekranlarınızda görüyorsunuz. Elmas Ablakimova ve Said Vlilayev, millet için. Кефе судақ су ағының реконструкциясы толы шекілде девам ете. Ішлер Қырым Жемхуриеті ве Ақярның 2025 сенеге жешсімайы иқтисадин кешафы адлы федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барыла. Объектінің не вақыт тапшырacaklarını Дауд Чахалов біле. Экскаватор ері қаза. Bundan son Кефе судақ сув ағының боролары чекілежек. Геодезистінің алеті нивелир ile Дмитрий Ванкартов ось іші проектке ойғын келмесіні тешкере. Әршейні нивелирнен өлчейміз. Әршей проект қайдылары бойынша. Әршей тегіс олмасы үшін. Боруда бошлық қалмасы мүмкін дегіл. Оның үшін әршей нивелир ile япыла. Сув ағы янартылуы бойынша лейха уч басамаққа бөлінді. Біріншісі реконструкция. Екіншісі технологик донатма денештірілуі. Венасос станцияларының күчі арттырылуыдыр. Құручылықның үшінші есабы бұл су ағының қазайы қысымлары денештірілуі. Денештірілежек қысымларының ұзынлығы тахминен 8 километріні тешкелеті. Сув yolunun реконструкциясы Қырым инкишафының федераль мақсадлы программасы черчевесінде алып барыла. Farq şunda ki, çöyün borularını toprak relyefinin meseleler olğan yerde kullanmak mümkün. Yani borular kayta kömülgen ve toprak daha kullanğan son. Plan boyunca Кефе судақ сув ағының реконструкция işlerini 2023 senegece yükünlemege niyetlenelер. Құруcılık işleri bitken son suv yolu bir sutkada 75.000 kubometr suvны keçirip olacak. Дауд Чахалов, Арсен Фукала, millet için.
Телевизион алемінде сес режиссері Зенаты Чеші деверлерде ең оригинал ве ағырлардан бірі сайлайды. Бөле телевизион цехның хадимлерінден бірі телеканалымызда çalışқан Энвер Сейтасанов. О сес ве даушнен Чеші унерлер япа біле. Баш сес режиссерінің күнделігі шақында бізім дайми рубрикамызда левха. Энвер Сейтасанов 26 yaşında İslam Terek rayonundan Көбек көйінде doğdu. Программист зинатына оқыды. Ama icatқа avesligi üstün çıktı ve 2 yıl evvelsi bizim telekanalımızda çalışıp başladı. Endi yarım yıldan beri Энвер milletinin baş ses rejissörü ola. Яшайышымда мерақланған шейлерім бар, мен бегенген шейлер. Танышларымдан сорап, бізде қырым татарлар арасында олғаны кібі қонышып бақтым. Маңа мен не япа білгеніме бақтылар. Büyük televizyon alemine alıp kelgen kuch bu dostları dedik, ama bundan gayrı da bir şey var. Esas zinaat seçilivinde şakalaşıv da büyük rol oynadı. Balalıktan şaka etmege seviyedi ve yaşayışka pek ciddi bakmakını zarar getirgen çizgi dep sayaydı. Gençlikte KVN oyunlarında iştirak etip başladı. Велбет анда сес режиссері бар еді, мен яқын келіп айтам. Саш огретсе, көстерсе, о яваш-яваш бұл ішін инчеліклеріні аңлатып башлады. Бұнен берабер о да диджей оларақ çalışайды. Мен умумен оның ішлерінен мерақланып башладым. Bundan son filmler çıkaruvunda ameliyat başladı. Endi o zaman ozuna başkaca ifade etuvge istegi korunup başladı. Ана бабам мен башлаған ер бір іште маңа қол тұтайдылер. Мен оларға тешекүрлер білдірем. Мені башқа ішнен оқырашмаға мечбур етмегенлері үшін. Мен бегенем, мен бұндан кейф чатам, ве олар да кейф чаталар. Энвер Сейтасановның işi bu montaj etilivi ve ses tışkırılıvi işini doğru paylaştırmak. Böyle hareketler telemexanizmның doğru işini temin eti. Ama hatta bu kadar mesuliyetlik ile bir sırada icat etmek için yer kala. Bu yaxşı fikir. Enver'nin sesinin popüler multfilmның kahramanları söyleneler, ama bu al onun itibarını hiç de eksiltmey. Энвер маңасабадaki rubrika için zemin olacak muzika gerek. Энвер Сейтасанов canlı efirler ve konsertler yayınlavını nizaret etti. Misal olarak çalgıcıların çıkışlarında ses öyle tızılı ki o ayenkli olmak ve bütünle eşitilmek gerek. Zinatdaşları da onun fikrine dikkat ayıralar. Bizim ses rejissörlar группамыз бөлігімізде пек яқшы микроклимат деген шей. Епіміз muhabbetimiz, tedbirlerde beraber olamыз. Апайымнен бір-бірімізге мұсафырлікке барамыз. Достмыз. Ses rejissörlarının yaşayışına kolektivde olğan dostane muhit ve zinatının icadi hasiyeti ayrı renk koşmakta. Ses rejissörü olmak bir vücutta iki şahsiyetini birleştirmek demektir. Bu serbest çalgıcı ve tam mühendistir. Muqaddes Ramazan ayı devamında Kırım Tatar tilinde akşamki haberler çıkışımız 7:15 dakika geçkende başlanacak. Kaçırmanız bu noktada men yekunleyim. Hayırlı akşamlar.